Bio sam najbliži saradnik i kum Darka Šarića, koji je iz straha od moje narastajuće moći naručio moje ubistvo u Ekvadoru. Ja sam Milovan Milovac zvani Cigla, i ovako je teklo moje ubistvo. Nakon što sam preživeo prvi pokušaj ubistva u Ekvadoru, nalazio sam se u bekstvu od srpskih organa u Ekvadoru. Vozeći se u automobilu, dvojica napadača su ispalila 15 metaka na mene s motora, od kojih su me 9 pogodila u vrat i glavu. Međutim, iako sam bio povređen, nisam umro, što je izazvalo nervozu u redovima kriminalne. Crnogorski klan je promenio plan i razmatrao kako bi me se rešio. Čak su razmišljali da likvidiraju urugvajske policajce koji su stražarili ispred moje sobe u bolnici, pošto sam smešten u bolnicu sa povredama opasnim po život. Petar Ćosić i Manuel Vulić, pripadnici hrvatskog ogranka Šarićevog klana, odlučili su da pokušaju po drugi put da me likvidiraju. Osjećao sam kako se opasnost približava i da nisu odustali od namere da me se otarase. Prema dokumentu Hrvatskog tužilaštva za organizovani kriminal, ovako su tekli planovi. Vremenom se moje zdravstveno stanje popravljalo, tako da sam bio u komunikaciji sa mojim glavnim dobavljačem kokaina iz Južne Amerike, sa kojim smo sarađivali. Klan je čak predložio da me prijave za korišćenje lažnog identiteta kako bih trunio u zatvoru, ako ne uspeju da me ubiju. Međutim, njihov plan na kraju je uspeo, iako me je moja navodna verenica Danijela Zamora izvela iz bolnice radi moje bezbednosti, zajedno sa jednom bolničarkom. Moje povrede su bile suviše teške i kasnije sam preminuo. Ekvadorska policija je došla do saznanja da iza organizacije ubistva stoje Ćosić i Vulić, članovi organizovane kriminalne grupe Darka Šarića, koji je naručio moju smrt. Na kraju sam sahranjen u Beogradu. Da li mislić da u svetu kriminala postoji nešto što se naziva lojalnost ili je pohlepa iznad svega?